Igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha nshuti bakunzi ba Rwanda Online, aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Turacyari tariki 13 z'ukwezi kwa 8 2026. Uyu nguyu ni wa mwanya tuza kubagezaho amakuru abagizwe muri aka karere duherereyemo, tukanyarukira mu bice byinshi bigiye bitandukanye, maze tukareba byinshi biba bikomeje kugenda bihavugwa. Tutabatinde, reka tubanze turebere hamwe ingingo nyamukuru tugiye kuganiraho muri aya makuru yacu. Amakuru yacu reka tuyahere mu gihugu cya Uganda. Mu gihugu cya Uganda harimo haravuga icyorezo kitari cyamenyekana ariko gikomeje kugenda kirarika imbaga, aho abantu benshi bakomeje kugenda batakaza ubuzima. Icyorezo ngo kitarenza iminsi 2 yonyine umuntu aba amaze gushiramo umwuka. Inzego z'umutekano, inzego z'ubuzima zose zikomeje kugenda zikora iperereza kuba amaze guhitanwa n'iki cyorezo, ndetse bareba ese ni cyorezo ki, kuko nta numwe uramenya ari cyorezo kimeze igite. Ese kino cyorezo cyateye mu gihugu cya Uganda cyaba kiri gufata gute? Ese kiri kwica mu buhe buryo? Ibimenyetso byacyo byaba ari ibihe? Ese ni izihe ngamba ziri gufatwa kugira ngo kidakwirakwira muri kano karere kose? Byose twamaze kubigukusanyiriza muri aya makuru yacu. Turakomereza amakuru yacu mu gihugu cya Kenya. Kenya yamaze iratangaza yuko itemera yuko inzoga zayo zaciwe mu gihugu cy'u Rwanda zitujuje ubuziranenge. Igihugu cya Kenya ndetse n'inganda zikora zino nzoga ngo zishobora kujyana u Rwanda mu nkiko bitewe n'uko ngo inzoga za Kenya cyangwa inzoga zo muri kiriya gihugu zabarizwaga hano mu gihugu cy'u Rwanda zacanywe n'izindi mu bijyanye n'inzoga zitujuje ubuziranenge zo mu bwoko bw'ibyuma. Amakuru akomeje kugenda atugeraho nuko izo nzoga harimo na za GBC zose ndetse zikorwa binyuze muri Bureau of Standards cyangwa KBC, rero arizo zikomeje kugenda zigarukwaho n'iki gihugu cya Kenya. Ese ibi biraza kurangira bite? Nabyo byose twamaze kubigukusanyiriza muri aya makuru yacu. Turakomereza amakuru yacu mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma yaho umugaba mukuru w'ingabo General Niyongabo kuburiye i Kinshasa cyangwa aviriye mu murwa mukuru wa Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubungu FDNB zamaze kongerwa ku bwinshi, aho zikomeje kugenda zitundwa zerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'u Burundi FDNB ziri kongera kwinjira ku bwinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe rero hashize icyumweru kimwe kitanuzuye umukuru w'ingabo ndetse General Prime Niyongabo agiriye uruzinduko rw'ibanga mu murwa mukuru wa Kinshasa. Uyu mugabo niwe wari wakomeze kugenda asaba yuko izi ngabo zitaha, gusa nawe yamaze kuva ku izima. Bigaragara yuko ashobora kuba yarapfunyikiwe cyangwa yarahawe bitugu kwaha kugira ngo nawe yemere yuko izi ngabo zijya gutikirira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari byinshi bikomeje kugenda bivugwa kuri izi ngabo z'uburundi zikomeje kugenda zihura n'akaga gakomeye cyane mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nabyo byose turaje tubikuvire imuzi ni muzingo. Tukiri hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi turagaruka ku mirwano ikomeye cyane muri Karehe ikomeje gukaza umurego hagati ya AFC M23 ndetse na FARDC, Wazalendo, FDL ndetse n'abacancuro bagiye batandukanye. Imirwano ikomeye imaze iminsi ihanganishije ingabo ziri huro rya Alliance FV Congo M23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bafatanyije n'abarwanyi b'imitwe yitwaje intwari ikorera mu ndetse ikomeje no kubica bigacika mu bice bitandukanye byo muri territoire ya Karehe, aho gaho ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ese magingo ya kuri no saa twinjiye muri studio byaba byihagaze bite? Ino mirwano yaba imaze gutanga irihe sura? Byose nabyo twamaze kubigukusanyiriza muri aya makuru yacu. Amakuru yacu n'ubundi turakomereza kubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turanyarukira hano za Gatumba, nyuma rero ndetse y'imyaka irenga 22 ndetse bibuka abanyamurenge bishwe bakicurirwa hano Gatumba. Benshi bakomeje kugenda bibaza ngo ni ukubera iki ikibazo gikomeje kugenda kigaragaza yuko abarundi babigizemo uruhare batigeze baryozwa ayo mahano bakoze. Ni ikibazo benshi bakomeje kugenda wibaza. Hari ku itariki 13 z'ukwezi kwa 8 2024 inkambi y'impunzi z'abanyekongo Igatumba hafi y'umupaka uhuza Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabaye ahabereye ubwicanyi bwahitanye abarenga 166. Benshi muri bo bakaba bari abanyamurenge barimo abagore n'abana. Uyu munsi ya tariki ndetse ubungubu tariki zimaze kuba 13 hashize imyaka 22 ubwo bwicanyi bubaye, ariko urwibutso rw'abishwe icyifuzo cyo kumenya ukuri ndetse no kubona ubutabera bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane mu muryango w'abanyamurenge. Ese ibi ngibi bizagira irihe herezo? Uburundi buzagera igihe buce bugufi bwemere ibyaha? Hari byinshi ndetse abayobozi babyo se baba barabigize mu ruhare? Byose nabyo ntujye kure kugira ngo urusheho kugenda ubisobanukirwa.
Tukiri ku karengane abanyamurenge bakomeje kugenda bahura nabo ndetse nako n'ubwicanyi bukomeje kugenda buhakorerwa. Uyitwa Nazarene Bonga M yinjiye ndetse mu kibazo cy'ubutabazi hano muri Minembwe, aho bagenewe ndetse imiti yatanzwe ikabakaba $9,000 by'idolari kugira ngo abaturage b'abanyamurenge bitabweho. Mugera abaturage b'abanyamurenge bo muri Minembwe no mu nkengero zaho bakomeje guhura n'ingaruka z'intambara n'ibibazo by'ubutabazi. Itorero ryitwa Nazarene Bonga M ndetse ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryataze inkunga y'imiti ifite agaciro $9,000 by'idolari ndetse igenewe gufasha abarwayi n'abaturage bakomeretse cyangwa bagizweho ingaruka n'ino ntambara. Ni inkunga yaje ikenewe cyane dore ko ndetse ubutabazi bukomeje kugenda bugorana hano mu misozi miremire y'Umurenge. Nabyo byose twamaze kubigukusanyiriza muri aya makuru yacu. Bakunzi ba Rwanda Online, amakuru tukuzaniye ni menshi cyane, yaba araye tukubwiye mu ngingo z'amakuru nayo tutakubwiye. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ukudutiza umwanya wawe maze natwe tukagerageza kuyakuvira imuzi ni muzingo. Birashoboka yuko bwaba ari ubwa mbere warugeze hano kuri Rwanda Online cyangwa usanzwe ubana natwe ariko ukaba utari wakanda subscribe. Iki nicyo gihe, uyu nguyu ni wo mwanya kugira ngo tujye twibanira umunsi ku wundi. Nta kindi bisaba rero, nta yindi abonema bisaba usibye kunyarukira byonyine ugakanda subscribe cyangwa se abone kubakoresha ururimi rw'igifaransa, warangiza ugakanda kuri iriya nzogera iri hariya mu nguni kugira ngo igihe icyo aricyo cyose dushyizeho amakuru ujye uhita wibonera notification cyangwa ubutumwa bugufi bugaragaza yuko hari amakuru amaze kugera kuri Rwanda Online. Icyo gihe bigatuma uyumva akiri umwimerere atari yaba umuranzi. Nimba aramaze kuduhitamo udahwema kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tukugezaho, nyemera tugushimire kuko burya uri umuntu w'agaciro cyane. Imigisha y'Imana nikomeze isendere mu ruhande rwawe, komeza uhirwe mu byo ukora umunsi ku wundi, anakukomeza kugenda wibanira natwe ukanda like, share ndetse na comment. Aya makuru yacu rero munyemere tuyahere mu gihugu cya Uganda. Ubuyobozi bw'akarere ka Rakai ni mu gihugu cya Uganda buri gukora iperereza ku ndwara bikekwa yuko yadutse ndetse imaze guhitana abantu barenga 4 mu midugudu ya Mudara ndetse yitwa ngo Kiyakabika ndetse n'ayitwa ngo ni kwa Kayibigondo no mu murenge wa Rwamanga. Abyo ni ibice bikomeje kugenda bigaragaramo iyo ndwara itari yamenyekana iyo ariyo. Abapfuye barimo uwitwa Bangirana Charles, Ntegalize Jennifer, Buhakarine Christmas ndetse n'undi muntu umwe utari wamenyekana nkuko tubikesha ikinyamakuru cyitwa Chip Report kibarizwa hariya mu gihugu cya Uganda. Impagararizi zafashwe rero ndetse zafashwe rero kubapfuye zoherejwe muri laboratoire kugira ngo zibasuzumwe hamenyekane icyaba cyarateye ino virusi cyangwa kuko iki cyoherezo cyakibasiye igihugu cya Uganda. Umuvugizi wa polisi muri Grant Masaka CIP Twaha Kasirye yavuze ko runetse iyi ndwara yivugwa yuko itangira umuntu agira ibisebe bifata amaboko ndetse nyuma yaho igituza kikabyimba umuntu agapfa mu gihe kitarenze iminsi 2 dore ko abo bose ariko bitabye Imana. Ati rero iperereza ryatangiye kugira ngo hamenyekane icyateye ino ndwara idasanzwe yibasiye iki gihugu cyacu. CIP Twaha Kasirye yasabye rero abaturage gukomeza gutuza kujya batanga amakuru ku muntu uwo ari we wese ugaragaje ibimenyetso biteye amakenga ndetse no kwirinda kwivura batabanje kugana kwa muganga. Ni indwara yateye ubwoba yaba ari abaturage ba Uganda ndetse n'abantu n'ibihugu bagiye bahana imbibi kuko ari indwara itari yamenyekana kandi ari indwara yica vuba utapfa no kumenya uburyo ikomeje kugenda yandura. Reka dukomereza amakuru yacu mu gihugu cya Kenya. Ikigo cya Kenya gishinzwe ubuziranenge, Kenya Bureau of Standards cyangwa KABC, cyatangaje ko inzoga 5 zikorerwa muri Kenya zahagaritswe by'agateganyo ku isoko ry'u Rwanda zujuje ibisabwa ndetse bijyanye n'ubuziranenge, ari nayo mpamvu rero zitagomba gukurwa ku isoko. Iyi rero ndetse iyi Kenya Standard yavuze yuko igenzura rishya ndetse n'ibizamini byakorewe muri laboratoire byagaragaje ko izo nzoga zujuje ubuziranenge ndetse kandi akoreshwa ndetse ubuziranenge bukoreshwa muri Kenya ndetse no mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Ibiro byatangajwe nyuma yuko kuwa 5 Kanama 2026 ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti Rwanda FDA gihagaritse by'agateganyo zimwe mu nzoga zirimo 5 zikorerwa mu gihugu cya Kenya.
Kenya Bureau Standard yavuze yuko izo nzoga zakorewe igenzura rikomeye kandi ririmo kureba niba koko zujuje ubuziranenge, kugenzura aho zikorerwa, aho zicururizwa ndetse no kuzipima muri laboratoire. Angaro yagize ati IKBS irashaka guhumuriza abaguzi, abafatanyabikorwa mu bucuruzi ndetse n'abaturage muri rusange ko inzoga 5 ziherutse guhagarikwa na Rwanda FDA zakorewe igenzura rikomeye kandi ndetse zagaragaye ko zujuje ubuziranenge bwa Kenya ndetse n'ubwa Afurika y'Uburasirazuba. Izo nzoga kandi ni Kenya King Gin ndetse Safari Gin zikorwa na London Distiller Kenya Limited, hakaza yitwa Avalo ndetse na Sweet Beer Potable Spirit zikorwa na Zeng Hong Limited ndetse n'itwa Gilbis Gin ikorwa na Kenya Brews Limited. Iyi KBC kandi yavuze ko izo nzoga zifite ibimenyetso byemewe by'ubuziranenge kandi ko zikomeje kuzuza ibisabwa mu bijyanye n'umutekano, ubuziranenge ndetse n'amakuru ashyirwa ku bipfunyikwamo ku byo zapfunyiswemo. Nyuma y'icyemezo cya Rwanda FDA, KBC kandi yatangaje ko ndetse yahise itangiza isuzumwa ryimbitse ry'inyandiko zigaragaza uko izo nzoga zahawe ibyemezo by'ubuziranenge, raporo ndetse zigenzura uburyo zikorerwa ndetse n'ibyavuye mu bizamini bya laboratoire. Iryo suzumwa kandi ndetse ryanahuje abahagarariye inganda azikora izo nzoga, ishyirahamwe ry'abakora ibicuruzwa muri Kenya n'inzego z'ubuziranenge zo mu bihugu bya EAC, ndetse byarebwaga n'iki kibazo ndetse no muri na komite ya EAC ishinzwe kugenzura ubuziranenge no gupima ibicuruzwa. KBC kandi niyo yavuze ko raporo za laboratoire zakozwe mbere zagaragazaga yuko izo nzoga zujuje ubuziranenge ku gipimo cya ethanol alcohol, meto ndetse na higher alcohol, eastern ndetse adon ndetse na volatile acid. Hagati ya tariki 7 n'iya 10 Kanama 2026, KBC kandi yongeye kugenzura inganda zikora izo nzoga ndetse ifata n'ibindi bipimo bishya byo kujyana muri laboratoire. Igenzura ryarebwe uburyo bwo gukora ibi ndetse no kugenzura ubuziranenge, isuku, uburyo bwo gupfunyika ndetse n'amakuru ashyirwa ku bicuruzwa. Iyi KBC kandi yavuze yuko ibizamini ibishya nabyo ndetse byemeje ko izo nzoga uko ari 5 zujuje ndetse ibisabwa ku rugero rwa alcohol, meto ndetse n'ibindi bipimo bijyanye n'umutekano w'ubuziranenge. Iki kigo kandi cyatangaje ko kiri mu biganiro na Rwanda FDA ndetse n'izindi nzego zo mu karere kugira ngo hamenyekane impamvu nyamukuru zatumye izo nzoga zihagarikwa by'agateganyo. KBC kandi yagize iti turimo kuvugana na Rwanda FDA ndetse n'izindi nzego zo muri kano karere kugira ngo tumenye inshingano ndetse ishingiro ry'ihagarikwa ry'agateganyo kandi ndetse hanaboneke igisubizo cya tekinike binyuze mu buryo ndetse bwashyizweho n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. KBC kandi yavuze ko izakomeza gukorana n'inzego zo mu karere mu gushaka igisubizo ndetse cy'iki kibazo, ari nako ndetse hirindwa ko umutekano w'abaguzi uhungabana ndetse n'icyizere ku bicuruzwa byo muri Kenya kigakomeza kubungabungwa. Reka tuve mu gihugu cya Kenya, amakuru yacu tuyakomereze mu gihugu cy'u Burundi. Ingabo z'u Burundi FDNB ziri kongerwa ku bwinshi ndetse zinjizwa ku bwinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe ndetse hari hashize iminsi itari mike cyane umugaba mukuru wazo General Prime Niyongabo agiriye uruzinduko ndetse rw'ibanga mu murwa mukuru wa Kinshasa. Amakuru dukesha bimwe mu binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse nabo bakesha imboni nayo dukesha imboni zacu ndetse zo mu gihugu cy'u Burundi, aravuga ko mu ijoro ryo ku tariki 12 rishyira ku tariki 13 Kanama 2026 umubare munini w'abasirikare ba FDNB wambutse umupaka wa Kavimvira ugana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izo mboni kandi zavuze yuko abo basirikare bari berekeje mu bice bya Baraka na Kamanyora mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse bari banafite ibikoresho bya gisirikare biremereye, aho rero byagaragaraga yuko bagabye igitero.
umwe ndetse mu bagize icyo batangaza yagize ati FDNB yarayambutse Kavimvira iri joro ryose, ni ingabo nyinshi kandi ziri kujya mu byerekezo bya Baraka ndetse na Kamanyora. Ibindi nuko ndetse barimo no kujyana ibikoresho biremereye bigaragara yuko bambariye urugamba. Uku kwiyongera kw'ingabo z'u Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuje nyuma y'uruzinduko rwa General Prime Niyongabo i Kinshasa ku itariki 6 Kanama 2026. Uruzinduko rwe kandi rwabaye mu gihe u Burundi bukomeje kugira uruhare mu bikorwa bya gisirikare bya leta ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nubwo ibisobanuro birambuye ku bya General Niyongabo yabiganiriyeho ndetse yaganiriyeho i Kinshasa bitigeze bishyirwa ahagaragara, uruzinduko rw'uyu mugaba mukuru w'ingabo mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwabaye mu gihe cy'ibibazo by'umutekano bikomeye mu burasirazuba bw'iki gihugu. Hari kandi andi makuru yagaragaye muri kino gihe avuga yuko witwa Eric Prince washinze sosiyete y'abacancuro ya Blackwater yaba yaragaragaye i Kinshasa, aho bivugwa yuko yitabiriye inama yabereye muri Cité de Loi yayobowe na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Amakuru avuga yuko muri iyo nama harimo Eric Prince ndetse n'abakorana nawe abayobozi b'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamwe mu bantu ndetse bo mu biro bya perezida ndetse n'abahagarariye igisirikare cy'u Burundi. Biravuga yuko iyo nama yibanze cyane mu gusuzuma uko imitwe y'ingabo zishigikiye leta ya Kinshasa zihagaze ku mirongo itandukanye y'urugamba, ndetse no ku buryo ibikorwa bya gisirikare byakazwa mu rwego rwo kwisubiza uduce tumwe na tumwe two mu misozi miremure no mu nkengero zayo ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zambuye imitwe ya AFC-M23 ndetse na Twirwaneho. Amakuru yacu umunyemere n'ubundi tuyakomereze ku mirongo y'urugamba, aho ndetse urugamba rukomeje kugenda ruca ibintu mu bice byinshi bigiye bitandukanye. Imirwano ikomeye imaze iminsi ihanganishije ingabo ndetse z'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro, aho rero ibintu bikomeje kugenda birushaho gufata indi ntera. Amakuru akomeje kugenda atugeraho aremeza yuko cyane cyane aturuka mu bice byibasiwe n'iyo mirwano. Aravuga yuko rero ino mirwano yatangiye gukaza umurego kuva mu gitondo cyo kuwa kabiri tariki 11 z'ukwezi kwa 8 2026, cyane cyane mu duce twa Cambombo na Katare two muri igrupoma ya Ziraro ndetse no mu gace ka Rumbishi ndetse mu bice bya Ruwa Numbi muri igrupoma ya Bunzi muri sheferiye ya Bukavu. Amakuru kandi yatanzwe n'uruhande rwa FARDC yagaragarazaga yuko cyane cyane mu mirwano hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi ba Wazalendo ku ruhande rumwe ndetse na AFC-M23 ku rundi ruhande yari imirwano itari yoroshye, dore ko benshi bahatakarije ubuzima. Ariko amakuru aturuka mu bice by'imirwano kandi ndetse n'andi masoko yizewe ari muri biriya bice avuga yuko FARDC itari yonyine muri iyo mirwano. Ayo makuru kandi akavuga yuko abarwanyi ba Wazalendo bafatanyaga n'ingabo za leta, bakaba ndetse ari bo bagabye igitero bafatanyije na FDLR mu bikorwa bya gisirikare, ndetse bari aho bagabye ibitero ku birindiro bya AFC-M23 byabarizwaga muri ako gace. Ibi byatuma rero imiterere y'iyi mirwano irushaho kuba ingora abahizi, kuko ndetse itagarukira gusa mu guhangana hagati y'impande ebyiri, ahubwo ndetse harimo n'ingabo za leta ndetse n'imitwe itandukanye yitwaje intwaro ifite uruhare mu bikorwa byo kurwanya AFC-M23. Hari kandi amakuru avuga yuko FARDC ikomeje gukorana bya hafi na FDLR mu gihe ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buheruka gutangaza ko uyu mutwe wemeye gushyira intwaro hasi. Bibaye kandi mu gihe amasezerano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yaragamije ndetse agamije mu bindi kurandura burundu uyu mutwe wa FDLR washinzwe n'abazize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 hano mu gihugu cy'u Rwanda. AFC-M23 irashinja FARDC n'abafatanyabikorwa abayo ibitero bikomeye cyane. Mu itangazo rya AFC-M23 yashinje izi ngabo za FARDC, Wazalendo n'abacancuro b'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB kugaba ibitero bikomeye cyane birimo no gukoreshwa kw'ibisasu mu bice bituwe n'abaturage muri teritwari ya Kare.
AFC M23 yo ivuga yuko ibyo bitero byagize ingaruka ku baturage, aho ndetse hari amakuru avuga ko hari abantu bahitanywe ndetse n'ibi bitero n'abandi benshi bakaba barakomeretse. Icyakora kandi amakuru aturuka mu mpande zitandukanye zino ntambara akomeje gutangwa mu buryo butandukanye, mu byo umubare nyawo wabaguye muri iyo mirwano n'abahakomerekeye ndetse n'ibyangijwe byo bikaba bitari byashyirwa ahagaragara. AFC M23 ivuga yuko ikomeje kwagura ibice igenzura. Mugero imirwano ikomeje muri Ikarehe, amakuru ava muri ako karere avuga yuko AFC M23 ikomeje kugerageza kwagura ububasha bwayo mu gufata ibice byinshi byo mu duce dutandukanye twa Kivu y'Amajyepfo. Ibiratuma rero Karehe iba kimwe mu bice bikomeye cyane ndetse bikomeje kugira uruhare rukomeye mu guhindura imiterere y'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza rero ku mugoroba wo ku munsi w'ejo, amakuru yavugaga yuko impande zombi izari zigikomeje guhangana, mu gihe ndetse AFC M23 yakomezaga kuvuga ko iri kwagura ibice igenzura ndetse muri icyo gihe umutekano w'abaturage wakomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Abaturage kandi bakomeje kwishyura ikiguzi cy'intambara. Imirwano ikomeje gutera impungenge abaturage batuye mu bice bya Cambombo, Katare, Rumbishi, Ruwa, Numbi, cyane cyane kubera ibisasu by'imirwano iri kubera hafi yaho batuye. Mugero impande zombi zikomeje gutanga amakuru atandukanye ku byabereye mu rugamba, abaturage nibo rero ndetse bakomeje kwibasirwa cyane n'ino ngaruka zino ntambara. Ahangaha rero muri izo ngaruka harimo rero ndetse guhunga ingo zabo, guhagarika ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ubuhinzi, gutakaza imitungo ndetse no gutinya ko imirwano ishobora gukomeza gukwira mu bice bimwe na bimwe. Iterambere ry'imirwano muri teritwari ya Karehe rishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku miterere y'intambara muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu gihe AFC M23 yabikomeje kuvuga yuko no kugaragaza ko iri kwagura ibice igenzura, mu gihe FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje kugerageza kuyihagarika. Ku ruhande rw'abaturage icyifuzo gikomeje no kuba kimwe, ko imirwano ihagarara, umutekano ukagaruka, abasivile bagasubira mu byabo ndetse n'ibikorwa by'ubuzima bwa buri munsi bikongera gusubira uko byahoze. Gusa nubwo bimeze gutyo, iki gisirikare cya M23 gikomeje kugenda gikubita hababaza, dore ko gikomeje kugenda cyagura ibice byinshi bigiye bitandukanye, gisenya ibirindiro by'ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo bibabarizwa muri biriya bice bigiye bitandukanye. Amakuru yacu n'ubundi munyemerere tuyakomereze hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa reka tugaruke ku itariki 13 z'ukwa munani 2004, inkambi y'impunzi z'abanyekongo Igatumba hafi y'umupaka uhuza Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabaye ahabereye ubwicanyi bwahitanye abantu bagera ku 166, benshi ndetse muri bo bakaba bari abaturage b'abanyamurenge barimo abagore n'abana. Uyu munsi tariki 13 z'ukwezi kwa munani 2026 hashize imyaka 22 ubwo bwicanyi bubaye, ariko urwibutso rw'abishwe icyifuzo cyo kumenya ukuri ndetse no kubona ubutabera bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane ku miryango y'ababuze ababo. Amakuru dukesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye bibarizwa no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagerageje gukusanywa, avuga yuko abanyamurenge bari mu Burundi bavuga yuko uyu mwaka batemerewe gukora ku mugaragaro umuhango wo kwibuka ababo biciwe Igatumba. Icyakora kugeza ubu ngubu ikinyamakuru cyitwa Minembwe Capital News ntikirabona itangazo ryanditse cyangwa inyandiko ya leta y'u Burundi isobanura ku mugaragaro uko rero uwo muhango wabujijwe. Umwe mu bantu bari mu gihugu cy'u Burundi yagize icyo atangaza ku bw'umutekano we, akaba yanze yuko izina rye rijyahagaragara, ariko yagize ati: kwibuka biciye ndetse abiciwe muri Gatumba hano babikuyeho, leta ya CNDD-FDD yanze ko tuzabibuka, ati ngiye nabyo nipfobya ndetse no gushinyagura. Uyu muturage aravuga yuko kuba uwo muhango utabaye ku mugaragaro biteza impungenge ku bantu ndetse bagifite ibikomere by'ayo mateka, cyane cyane ndetse ko Gatumba ari ahantu bafite ibisobanuro gikomeye cyane ku banyamurenge ndetse no mu miryango yabo. Ubusobanuro n'ubwicanyi bwabereye Gatumba.
hari mu ijoro ryo ku itariki 13 rishyira ku itariki 14 z'ukwezi kwa munani 2004 abantu bitwaje intwaro bateye inkambi y'impunzi Gatumba, abishwe ndetse barabanyamurenge bari barahunze imirwano n'ubugizi bwa nabi byabiraga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Raporo ya Human Rights Watch kandi yo mu kwezi kwa 9 2004 yavuze ko ndetse nibura abantu barenga 152 bishwe, abandi 106 barakomeretse, ndetse igaragaza yuko abenshi mu bahigwaga barabanyamurenge. Ubushakashatsi kandi bwakurikiyeho bwakomeje gukoresha imibare y'abapfuye igera ku 166. Ubushakashatsi bwakozwe na Gatumba Survival Project ndetse ya Clark University nabwo rero ndetse buvuga yuko abantu 166 biciwe i Gatumba, benshi muri bo bakaba barabo mu muryango w'abanyamurenge bari impunzi zari zarahungiye mu Burundi ziturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FNL kandi yashinjwe uruhare muri kino gitero. Nyuma y'ubwicanyi, umutwe wa Force Nationale de la Libération FNL, umutwe w'inyeshyamba z'abahutu wari uyobowe na Agathon Rwasa, wagiye ndetse uvugwa cyane nk'uwagize uruhare muri ubwo ubwicanyi bwabereye i Gatumba. Amakuru y'amateka aragaragaza yuko umuvugizi wa FNL Pasiteri Habimana yatangaje ko uwo mutwe ari wo wagabye icyo gitero. Clark University nayo kandi ivuga yuko umuvugizi wa FNL ndetse ku munsi wakurikiyeho yatangaje ko uwo mutwe ari wo wari inyuma y'icyo gitero. Icyakora nyuma haje ro gukurikiraho impaka ndende ku ruhare rwa bamwe mu bayobozi ba FNL ndetse kandi n'uruhare rw'ubuyobozi bw'umutwe nuko ubuyobozi wawo Agathon Rwasa yaba yarabizi cyangwa yarabigizemo uruhare muri ubwo bwicanyi, ariko nta numwe wigeze akurikiranwa. Mu mwaka wa 2013 Rwasa yavuze ko abantu bakwiye rero kubaza uwatangaje ko FLN ariyo yagabye icyo gitero ari we rero wari umuvugizi wa Pasiteri Habimana. Rero ndetse byagaragaje yuko nubwo FNL yari yaravuze ko ariyo yakoze icyo gitero, nyuma habayeho rero kutumvikana ndetse no guhakana uruhare ku rwego rw'abayobozi. Ibibazo ndetse by'ukuri kwabayeho ndetse biracyahishwe. Mu buhamya kandi ndetse no mu bivugwa n'abaturage harabagize bavuga yuko icyo gitero kigomba rero kurebwa gusa ku ruhande rwa FNL, ahubwo ko ndetse gikwiye gukorwaho iperereza ryimbitse ku byerekeye uruhare rushoboka n'abandi bantu cyangwa ibintu byitwaje intwaro yari ifite ndetse ibikorwa mu Burundi no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri icyo gihe. Icyakora kandi ikibazo cy'uwateguye ndetse n'uwategetse n'uwashyize mu bikorwa ubwicanyi bwa Gatumba cyakomeje kuba ikibazo kitarabona igisubizo cya nyuma ndetse mu butabera. Human Rights Watch yavuze yuko ubwicanyi bwa Gatumba bwakurikiwe n'impaka za politike n'ibirego bitandukanye, ndetse ko habayeho no kunanirwa gukurikirana no kuburanisha mu buryo rero buhagije ababigizemo uruhare. Nubwo rero tutabibuka ku mugaragaro mu mitima yacu, ndetse duhora twibuka abacu. Umwe rero mu batuye mu gihugu cy'Uburundi yavuganye n'ikinyamakuru gikorera hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavuze ko kuba rero umuhango wo kwibuka utabaye ku mugaragaro bidashobora gusiba urwibutso bafite mu mitima yabo. Yagize ati nubwo tutabibuka mu mitima yacu, duhora twibuka abacu biciwe i Gatumba tariki 13 z'ukwezi kwa munani 2024. Aya magambo kandi yagaragazaga ko kuba ndetse ku bantu benshi bafite ababo bahitanywe n'ubwo bwicanyi, kwibuka atari umuhango gusa, ahubwo ari uburyo bwo kubungabunga amateka y'ababo no gukomeza gusaba ko ukuri ku byabaye gumenyekana kandi ababigizemo uruhare bakabiryozwa. Imyaka 22 irashize yo kwibuka no gusaba ubutabera. Nubwo amakuru mashya yakusanyijwe avuga yuko hari abanyamurenge bo mu Burundi batemerewe gukora umuhango wo kwibuka ku mugaragaro. Kwibuka Gatumba bimaze imyaka bikorwa mu bice bitandukanye by'isi, cyane mu bihugu bituwemo n'abaturage b'abanyamurenge. 2025 urugero, abanyamurenge bo mu bice bitandukanye by'isi bibutse imyaka 21 yari ishize ubwicanyi bubaye. Source Media Burundi yatangaje ko uwo munsi waranzwe no kwibuka abahitanywe n'ubwicanyi no gukomeza gusaba ubutabera.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho umuhango wo kwibuka imyaka 21 wari witabiriwe n'abayobozi bahagarariye inzego zitandukanye, aho leta ya Kongo yasabye ko abakoze ubwo bwicanyi bagezwa imbere y'ubutabera. Ibi biratuma rero ikibazo cy'uko abanyamurenge baba batemerewe kwibuka ku mugaragaro mu Burundi kiba rero ikibazo gifite uburemere burenze umuhango ubwawo. Gikorwa rero ku burenganzira bwo kwibuka abahitanywe n'amateka n'ubwicanyi ndetse kubungabunga amateka yabo no gusaba ubutabera. Ese hari umuhango ushobora kubera mu nkambi? Uwo muturage watanze amakuru yavuze kandi ko hari amakuru yumvikana ko mu Burundi avuga ko abanyamurenge bashobora kujya mu nkambi imwe irimo impunzi z'abanyamurenge kugira ngo yibuke bagenzi babo. Icyakora kandi yavuze ko atabashije kumenya neza iyo nkambi cyangwa niba koko uwo muhango uzaba. Yagize ati hari aho rero mbonye ngo ndetse bagende mu nkambi kwibuka, ariko rero sinzi niba koko bizakunda. Kugeza ubu ngubu rero ndetse hari byinshi bikomeje kugenda bivugwa, bityo ndetse aya makuru afatwa nk'amakuru avugwa gusa kugeza magingo aya, aho nta rwego rurabyemeza ku mugaragaro. Gatumba imyaka 22 y'igikomere kitarakira ikomeje kugenda ishegesha benshi. Gatumba si inkuru y'umunsi umwe gusa, ni igikomere kimaze imyaka 22. Ni inkuru y'impunzi zari zarahunze imirwano ndetse zishaka ubuhungiro mu gihugu cyari gikwiye kuzibera ahantu hizewe, ariko ndetse zikahurirayo n'urupfu bahungaga ahubwo bakaruhasanga. Ni inkuru y'abantu 136 batakaje ubuzima mu mwanya muto. Ni inkuru y'imiryango yasigaye ifite ibibazo byinshi bitarasubizwa, kandi ni inkuru y'ubutabera bukomeje kuzimizwa. Kuri uyu munsi tariki 13 z'ukwezi kwa 8/2026, mu gihe hashize imyaka 22 ubwo bwicanyi bubaye, ikibazo gikomeye si ukumenya gusa niba koko abanyamurenge bemerewe gukora umuhango wo kwibuka cyangwa niba batabyemerewe. Ikibazo gikomeye kurushaho ni ukumenya niba koko amateka ya Gatumba ashobora kuvugwa ku mugaragaro ndetse abahitanywe nayo bakibukwa mu bwisanzure kandi ababigizemo uruhare bakabazwa ibyo bakoze. Kuri bamwe rero kwibuka ni ugukomeza kubaho kw'amazina ndetse kw'amazina y'ababo. Kuri bamwe kandi ni ugusaba ubutabera, kuri bamwe ni ubutumwa bugira buti ntabwo twibagiwe. Kandi rero ndetse nubwo urwibutso rushobora kubuzwa ku mugaragaro, ntibyoroshye kurubuza mu mitima y'abasigaye. Bakunzi ba Rwanda